Monika Falconi hija infermiera Taljana li gradwat fl-infermerija mill-Università ta' Malta. Hija ddiskrivit l-esperjenza tagħha bħala minniera ta' għarfien. Lilin mill-istudju prattiku u teoretiku saħqet fuq l-importanza li infermier jikkomunika tajjeb mal-pazjent. It's the best of both worlds in the sense that it requires a lot of knowledge and skill in the background. But at the same time, when you are with your patients, you truly are just in that relationship with that patient, and it's about how well you communicate, how much you empathize with the person and the care you provide. Falconi qalet li tul il-prattika tagħha fl-iswali tal-isptar rat kif għamlet biex titgħallem il-Malti u xorbut kemm felħet kliem mingħand il-pazjenti li kienet tagħti kura. I learned so much Maltese by just being in the wards and trying to communicate with my patients in the best way possible. And the course was, of course, it had its challenges, but overall I am very happy that I studied here, especially now that it's finished. Dr. Adrian Grek, lettur fid-Dipartiment tal-Infermerija fl-Università ta' Malta, qalet lil TVM News kif il-kors qed jiġbed lejh numru dejjem jikber ta' persuni minn oqsma differenti. Il-numri kibru tal-aħħar sentej, ġifieri għandna bejn wieħed u ieħor bejn 80 u 120 student fil-cohorts differenti tul 3 snin. L-interess dejjem ikun hemm li qed naraw huwa iktar diversità f'min hu interessat fil-kors. Ġifieri għandna studenti li għadhom kif spiċċaw l-edukazzjoni postsekondarja u qed naraw nies li ġejjin wara ħafna żmien bħala a second career. Il-kurs huwa joffri ħafna opportunitajiet li huma kemm akademiċi fejn inti taħdem fuq assignment, ċertu teorija, ċertu xjenza wara dak li nagħmlu aħna, però joffri wkoll ħafna prattika. Ġi dak li qed titgħallem fil-teorija trid titgħallem tapplikah li hija xi ħaġa li nagħmlu ħafna fiha. Hija temmettajt li Malta tissir destinazzjoni dejjem aktar popolari għall-istudenti internazzjonali tal-infermerija grazzi għal programmi bil-lingwa Ingliża, il-faċilitajiet moderni u l-prattika klinika fl-isptarijiet kollha.